umuririmbyi ushaka kumukuramo amahera urashobora kuyamukuramo neza utarinze no kuyamusaba. Ejo nako ndavugana n'ujya mu petit pimbi yo muri Tanzania yambwiye ngo mu Burundi nta mupromota n'umwe mufise cyane ambwiye ati how uvuga ata mupromota n'umwe dufise ngo none ngo umupromoting ngo mudashikana kure ngo jera ibintu byanyu ngo mpora mbona mubwira nenda kubaza urashobora kura live ukura tukano ikarinde hera utukana kandi na wa muntu unamuposti wowe umva uko mumfashika. Bro ico kintu narakivuze abantu baransamiye hejuru igihe nariko ndakora interview na Nuze yo muri Tanzania narakivuze abantu baransamiye hejuru narakivuze yuko abantu biwacu bataramenya afuma posta Messi rero simba nzi yuko Messi yaba yamuruhukiye ako kantu ori yo guposta d'abord kwanza ciwayo kandi uwo muntu deja wiwanyu ubu muzi ubu ufise nimero yiwe guhurira n'ahantu parce que Uburundi ni butoyi urumva murashobora no guhurira ahantu kavuga ati naka ahoragira promotion vraiment namubonye quelque part niba mumeri cyangwa uko muhamagara ati bro en tout cas merci reka ndaguhe aka kantu urumva ariko rero aprefera kuja guposta Messi agaprefera kuja guposta nande uwo muntu nta muzi nta naho bazopfa bahuriye nta na yambo ntaki nawe yoza ngaho nta na kimwe bro ça fait mal ya birababaje cyane kandi birateye n'isoni vraiment rero dukura ico kintu je kinosaba gusa no kuri kimana so kuvuga ngo ni fizo gusa cyane ikintu Jeff Manu umuntu yasabye amahera fizo Manu umuntu yasabye amahera satbi aba basanyi mwamaze kubaka izina kuba gusoza amahera je no bitahura ariko aba bagicaruka vraiment babagirira ivongo naho nyene kubasaba amahera ariho mu petit muri wibaze ngo basaba make babasaba make nico kibabaje yakwandikiye gute yambwiye ngo hari umujournalist yamusavye 1 million kugira mu promoting ngo amufashe kugira ngo amenyekane amusaba umuliyoni kandi n'umutipe ari muri industry kandi izina narifise cyane mu Burundi nta mupromota yamusavye umuliyoni acarambaza 26 none jewe how general nka umuliyoni gute jewe na mara nashoye mu indirimbo hari nk'abara bagiye barancanga none jewe umutsinda bigenze gute yamubwira ati never give up keep it up Imana izogufasha imbere uzoronka kandi kibabaje baheruka baragusaba amahera ntibanagukorera akazi neza. Umviriza si kuvuga ngo ntibaragukorera akazi neza. Nta mupromota n'umwe mu Burundi afise ububasha bwo kukugira umustare. Subiramo duzavuga promota n'umwe mu Burundi afise ububasha canke inguvu zo kukugira wewe umustare. Subiramo kandi nta mupromota ndabisubiyemo nta mupromota n'umwe mu Burundi afise inguvu canke ububasha bwo kugira umuririmbyi akamugira umustare mu bakumere Ubiriza reka ndagwa karoro nimba utavyemeye basha ibikorwa birivugira nimba utavyemeye ngira ndaguha umupromota akaroro k'umupromota umwe ni diri bamaze kumuha apromoting itagiye ahantu na hamwe. Mario nibwo uravuga byinshi jewe umupromota ubyuke bigira umusazi urakozocumenyekana Burundi bwose kari kuri umupromota uryama reka ndamunganire umupromota nuwo guherekeza umusani ku bikorwa vyiwe vyiza yakoze so kuvuga yuko nuwo guherekeza nuwo gupamba nuwo gusiga amashugo ivyo bikorwa vyiwe kuko reka tuvuge nk'aba promota ba promotinga umuziki qui veut dire ata muziki uwo mupromota agirana nta kazi rero umupromota ico kintu abantu abasirtu abaririmbyi bagicaruka ifo ko babimenya barabakorofye muri cerveau ngo jewe ni jewe ndakugira umusoni no
wowe uri divinité bro, ni wowe ufise ego vas-y. ndashaka kuvuga ijambo. Oui. Okay, sorry. Mario, ariko kera abayeho abapromota baduza abaririmbyi b'iwacu. Exemple nka Amiskiata Lesage. Kentura ntaraguciramo, ntaraguciramo. Au kumsikia mara anasema kukufanya stare no kuduza. Biratandukanye cyane. Haro kukuduza ni navuze ni umupromota aduza bijya bikorwa vyiwawe. Mugabo ntakugira umustar. Deja kwanza wowe uburi umuririmbyi. Ubuzi mugabo kugira rero ni nguvu zikeneye izindi. Bro. Ego kubera we afise influence iki. Exemple nka kera ba Midu Hassan bahora baja ku studio hose bagafata indirimbo z'abaririmbyi bagicaru nibo baja ama bakazica donc nibo baja exemple nka Amidu Hassan bakarondera indirimbo mu studio ya ma recording. Asante bagatora indirimbo z'abaririmbyi bagicaruka sivyo, ariko ubu aba promoter ubu umengo nibo batari gusumba abaririmbyi. Ubu ugiye kurondera umupromota akakubwira n'amahera mufise yo kumemba, ariko kera abapromota nibo bahora bayinginga abaproducer ebane boss kuri studio ndahace nje gutora amanovote bace bazipartaja ku studio hose, ariko ubu byarahindutse. Abapromota basigaye ari abastar. Umupromota agukubitse akapela umengo nibo baririmbyi. Erega Kentu ntaraguciramo, reka ndakunganire. Kuba umusitare si bibi. Je nshobora kuba umusitare nciye kuri wewe. Urumva? Nshobora kuba umusitare nciye ku mu DJ kanaka. Kubera deja ujya arafise visibilité imeze ukuntu. Mugabo qu'est-ce que je dois faire? Sinegerezwa ngo kumusaba amahera kugira en promoting cyangwa iki. Iyo ba promoter bari kuba bazi ubwenge, ahubwo bari kuvuga ati Kentura reka ndamupromote parce que Kentura deja arafise fan base yiwe. Kuko deja afise fan base yiwe je reka ndamukorere, niyashaka kuma azoma, niyabona yuko ndamukorera akazi neza azompemba. Ega n'umuntu umuhemba bivanye n'akazi agukorera. Urumva? Rero deja kuko ujya muntu aba ari deja ari umustar azwi wo kushaka kumupromotinga n'abantu bamukurikirana. Ujya muntu wibaza yuko bazosha bakwanka wewe kabisa, ntibashobora kukwanka. Nk'ubu jewe par exemple nshigikiye nka Mario, nshigikiye nka Nshuti, nshigikiye umurunze wari wo wese. Ujya muntu mba nshigikiye aba afise deja naho yoba ari fan base yoba ingana gute, bajya abantu babona ukuntu ndiko ndamushigikira, wibaza yuko boca banyanga? Oya. Ahubwo mba ndabakweze bose. Nk'ubu anye par exemple nofata par exemple Mario afise igikorwa cy'ibazokora kanaka. Okay, hari abantu bazi yuko hari ingwano canke ikineki. Ndamuposte wimvura yuko ujya muntu ze wanuzenya. Wimvura yuko atoma amashugwe ndamuposte naka. Canke nkafata wa 26 urumva nkamupota canke agira iki. Wimvira yuko bajya abantu ba 26 bagendana nabajya nujya musani wiwe batazoma amashugwe. Nico kintu abantu batiyumvira. Aba promoter biwacu bo babaza we ababona yuko ari umustar deja kurusha uwo muririmbyi. Pourtant yo bari kuba bafise ubwenge bari kugira na partenariat si vous voulez bien, partenariat n'umuririmbyi cyangwa n'umu DJ wari wose cyangwa niki, bakagira iyo partenariat bagakorana bakaronkera rimwe. Umusani aduze n'uwo mu promoter waduga. Exactement. Ategerezwa kuduga uwo mu DJ wiwe aduze, kuko umu DJ w'umuririmbyi aduze, umuririmbyi aduze n'uwo mu DJ wacabu wa danger.
None Yeah. promoter wiwa chabuwa danger. Ico ni kintu abantu badatahura. Wewe uri promoter. Waronsaga telefone no munsi ka Tecno. Ufise aba followers 50,000. Ukura kusa umuriyoni jewe. Fizo. Oui. Fizo. Ngira gukata kauri ntuje kure. Raba karorero Baba Levo. Kubera gukorana na Diamond cyane, gupromoting ibintu vya Diamond cyane, araronka amadiri y'ama publicité. Ni star. Na ni star. Anajenga etage. Na ni star. Anakuwa star. Ni ariko star. Mario sorry gato ariko the guy yafashe imyaka 2 kugira afatishe akorera free imyaka 2 akorera free Umuziki ugitangura uritanga ntushikira ku Merci mahera. beaucoup. Merci. Na kazi kose kati utegeza kwerekana experience, utegeza kwerekana nuze yiwawe. Mimi nilitumika kubuja FM karibu nieneze mwaka sianza pokea. lakini wajamaa wanataka kupokea bila watu. Uko unajenga nini? Niko najenga barabara. Barabara. Hicho sasa kitu watu wakiyui. Jenga kwanza barabara. Unaona watu mtu alivara koti kumbe huku nyuma piko misumari. Palilia bro. Huku nyuma piko vironda. None je sina bivuze. Bro, unaona mtu alivara koti aliwaka kumbe huku nyuma promoter hizo wajengi barabara. Yapa design ngwe kuronga. Palilia jina ubakizina jiwawe. Rishinga imizi hama ucuduza rero ufuna panisha mabega ucuduza igikiriza. Baba Levo ubu ariko arubaka etage kubera iki gukorana n'umuririmvi afise izina yaratanguye aritanga ariko ubu nibo bariko baramurondera. None DJ Mario none ivyo uravyiteze mu Burundi ko bizoba kwe? Birashobora Yes, kuba. none si kuisi erega si kuisi. Birashobora kuba. Abandi bose bari he twese turi kuisi. Urazi gituma agenda ko ndavyumvira ko mu Burundi mwengo ntivyoba. Mu Burundi tunabishiramo n'inzigo reka ndakubwira. Hariya muri Tanzania umviriza muri Tanzania arakwereka yuko arafana cyane Fizo Diamond munyumuka mubona kwande kwa Harmonize. Wapi ni business. Ni business na ariko arikorera akazi. Muga mu Burundi ahagaze ngaho ntahava. Si business ntibazi business. Ntibazi business icari ico. Yo mpamvu ndakubwira nta muntu uzofara arabonye aguze parcelle muri ivyo onye ngo ariko arakora azogura Linda. Jesse niko ndavyibaza ko vyokunda bazozigura na generali biravana na generation. No bizokunda ntiducike intege bizokunda nitwahindura mindset bizoza kandi mindset. Linda oui birakunda kubera iki je natanguye mu kwitanga Buja FM imaze kubona yuko nshoboye yarampaye contrat iranduza ipete mba mu bantu 5 bayoboye radio ni jewe natanga autorisation y'ikintu cyose kivugirirwa ku radio indirimbo zose n'ama publicité babanza kuyacisha kuri jewe ndayumvirize yuko hatarimo amakosa cyangwa indirimbo itarimo amakosa kugira ivuze ku radio uravyumva narashoboye kuba muri uwo mwanya nararonse avantage izina ry'iwanje ryaraduze amadiri araduga ndubaka inzu ndagura imodoka ndugura amagaze kubera iki Kinuka kimbia ukaenda Buraji Buraya sasa iyo yo kujiburara ibindi kuko ntiyagiye buraya ivyo bintu guys no jamaa yashanja tulia. mimi ni turiste wa dunia je ndi muturiste wisi urumva ndi muturiste urumva sasa ikintu gihari nugukora nishaka ntushira amahera imbere tumbo mbere hapana banza ushira ibikorwa imbere abantu babona yuko ivyo bikorwa vy'iwawe bijana n'amahera usaba abo bantu niyo utaniomba saa milioni promote na sindapata hata followers 20 Ichambere nukuyerekana icuri anzu nionyeshe kazi yako kama iko makali ili nijue bara huyu hata franga zenda mupa hazitaenda bure. Pardon gato ndafise akabazo nshaka kubaza Big Fizo. Ego Wowe nk'umu legend ari umuririmbyi usanga aririmbye nk'imyaka 10. Ego kandi araririmba arasohora ariyandikira kandi yandika neza. Uwo muririmbyi
aririmbye indirimbo ziwe ntizihitinga ariko za ndirimbo ziba zihaye uwundi akaziririmba zigahitinga biva kuki en plus imyaka 10 irenga. Ça c'est une bonne question. Abantu bibagira ikindi kintu bibagira si mu muziki gusa mu buzima bwose busanzwe. Hari ikintu abantu bibagira igikundiro. Ushobora kuba uzi kwandika gute hari reka ndakubwire nk'umujewe nk'umuririmbyi hari abapeti benshi ngabandika bansumbya na kure kwandika. Ariko iyo chance yo kugira ngo akundwe cyangwa indirimbo yo ishike kure bigorana cyane. Urumva biragorana cyane. So nyahandi rero nkora mvuga imisi yose nora mu kintu cyose si tubanza discipline ifo kwiyegereza abantu. Tujye kwiyegereza kuko ibintu n'abantu nkuko turiko turavuga kare kwa usanga uri mu artiste okay warose iyo chance wasohoye indirimbo imwe yagize hit ukacutangura kugara kuri bajya abantu kugira iyo ndirimbo ibe hit ni bajya abantu baba batumye kubiba hit niba abantu baba bashaka kuyumviriza buri mwanya niba abantu bayisaba ku radio niba abantu baje gusaba ba DJ bayivuze niba abantu baza ku likinga niba abantu ari muhira ayivuza kugezaho n'umwana wiwe ayikunda je ari abana bavutse ryari banzi biciye ku bavyeyi babo. Urumva hari umuntu azi kuririmba atazi kwandika. Hari umuntu azi kwandika atazi kuririmba. Hari n'undi muntu ashobora kuba adafise par exemple vuye charisme cyangwa iki umuntu aprefera kumumviriza bwabo ntamubone. Ico ni kintu ni kindi kintu mu artiste wese ategerezwa d'abord kwanza physiquement. Utegerezwa kuba kuko utegerezwa kuba par exemple wikokoranye ibishaka byose mugabo wambara neza kuko ntushobora kuja gusi umuntu ntiyo guhamagara par exemple umuntu ntiyo guhamagara kuza gusinya contrat uze gusinya contrat ya millions et puis toi tu débarques avec les kamambiri. Tu débarques igikakwe icuya iki niki tu vois ce que je veux dire. Nujya muntu yari kuba akumviza peut-être ahora akumvira akavuga ati umuntu nikuri kwa Mungu aririmba neza hama apparence yiwawe akakubona peut-être yari ko aravuga ati ndashaka no kumuha basi miliyoni 5 kwa kundi umuntu avuga ati ndashaka kumuha miliyoni 5 ariko akubonye ukuntu wa debarse imbere yiwe unakiona nuka kikwapa. No ibi bintu biriho unakia unanuka kikwapa. Unakia pantaro ntigoroyi. Ikintu ca mbere umuntu abanza kuraba kwanza physique kwanza kuko kugira ureshe n'umugore n'umukobwa uraba physique kwanza izo uranyumva. So hari abantu bafise iyo chance yo kwandika bandika neza peut-être nta appearance yiwe we yikonsantra gusa mu kwandika akakonsantra muri carrière mugabo kuko uburi public figure. Urumva kuri ico swati ni chance swati ni gikundire swati nta gikundire ufise umuntu aguprefera ariko arakumva cyane ntakubone cyane ugasanga uwundi muntu iyo chance yo kuba on top cyane iki ntayo ufise mugabo uzi kwandika hizo. Oui, nataka nichangie hapo kidogo. Naam. Nachangia hapo kuhusu hiyo appearance, muonekano, kuimba ni vitu tofauti. Naam. Ya, ni ukweli kwa sababu unajua sana Burundi watu wanafanya musique rebelle. Sio institution. Muziki ya Burundi sio institution, ni musique rebelle. Kila mtu anajitegemea eti anafanya music anataka eti aende mbali. Haiwezekani. Hauna watu wanakusimamia, hauna watu wako nyuma yako.
Ndio maana inafikia mpaka hiyo kipindi tunaenda kusaini contract. Hauna appearance ya mtu mwenye kusaini contract. Kwanza contract haisaini msanii mwenyewe. Yote ni vitu ambavyo Burundi hatuvifanyi. Contract haendi kusaini na msanii. Mwisho anatakiwa awe mtu ambaye anakupresent wewe, ndio image yako wewe msanii. Yule ambaye atakupresent kule kwenye kusaini contract ile, ndio image yako wewe msanii. Sasa kutokana Burundi ni musique rebelle. Kiasi. Ni kwa hata 23 ni wa rebelle ndio wako vizuri kuzidi hata wasanii wa Burundi. Kiasi. Sasa ndio tatizo. Hicho kinatufanya muziki wa Burundi ndio unazidi kuwa hauko professional sana kwa sababu aho ndakumva ni indi level nivyo ariko niko ndavuga par exemple kuri wa mu uririmbya gicaruka reka ndaguha akarorero bro jewe kugira nsohoke ndiko ndavuga kare nararonka na management urumva kugira nsohoke nje mwibarabara nategerezwa kumakinga sure yuko ikirato canje gisukuye bro, nategerezwa kumakinga sure yuko umupira wanje ugoroye. Sinshaka kubesha, hariho n'igihe nari mfise n'ipantaro imwe ya noir, ugasanga ni ipantaro naguma nambara buri munsi igacuya, ariko kugira icuye nkavuga ati none ipantaro ko yacuye, qu'est-ce que je vais faire? Niko tamayandi mahera mfise yo kugura iyo pantaro yindi. Urazi cyo naca nkora, naca mfata umusipi urawubona? Umusipi ule mpira nkaca ndawotsa, nkaca ndawushira mu mazi, unaona kwa noire, nkaca ndawufata nkasiga ijya pantaro ujya musipi, nkaca ndayanika, nkaca so abantu babona yuko peut-être okay anapindaga majinxi za noire mugabo abona yuko ari nshasha, et pourtant umuntu anyegere naca ndamukwepa kubera yale majivu ya semugusi. Aho ndiko ndavuga mu gihe umuntu aba atararonka management, before kwanza upate management ifo kwanza ujitengeneze na wewe kaka. Okay, akusoma. Sasa Fariazi, hiyo don uliokuwa nayo wewe ya kujiweka sawa, kujielewa nini, kuna watu wengi wa dunia leo hawana. Tuwajifunze kaka, sisi tunajifunza ni tout le monde n'est pas toi, tout le monde n'est pas fils, on n'est pas toi, tout le monde n'est pas. Non, c'est pas ça quand même, tu peux faire l'effort ya kuapprendre, unaangalia wengine wanafanya hai. Ubiange burara ugwa bro. C'est vrai. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être apprendre par les autres, tu vois. C'est pour cela que normalement il doit y avoir quelqu'un derrière toi. Maana yake ndio nitakusema kwa sababu ukiangalia nchi zingine zote unaona kama hao akina Harmonize mnawaona wamependeza, mmeona kwenye TV wameshapendeza. Mimi nawaambia ukweli, nilikuwa pale. Wakina Rayvanny mnaona kwenye TV washapendeza. Ila ukiwaona picha zao nyuma hawajawekwa kwenye lebo wa kuonyesha kisi matakiwa uwe master, hawezi wakaenda fast. Ndio kitu ambacho nani Victor kwa naongelea. You have to appear very well mbele ya macho ya watu, cause kila mtu kwa the way appear ana siri zake. Kama wale wa Harmonize wa the way appear vile ukawaona wana siri zao, hawakutaka maybe kuweka nje, na ndio kitu ambacho kuna ongelea in general. Yeah, in general ni kweli. Basi mimi niko kisiendi tofauti na namkubali. Yani kujiongeza yani. Kutokana Burundi wasanii hawataki kujiongeza. Unajua sasa appearance matter bro. Kujiongeza. Unajua kinaua muziki wa Burundi kitu gani? Wasanii hawataki kujiongeza na kuna watu hawawezi kujiongeza. Sio kusema tu hawataki. Kuna watu hawana ule uwezo wa kujiongeza. Kujiongeza ni kipaji. Just ni kipaji, ni don, ifo mtu kuwe nayo. Sasa uwezo kumwacha mtu afya na kipaji afu jua kwa sababu hawezi kujiongeza. Sasa unafuna msema huyu hawezi, huyu aende naye popote. Diamond aliwachukua watu hawezi kujiongeza akawapa kile chenye hawana kwa sababu wanajua kuimba. Lakini KB boy nowadays wasanii wanajiongeza. Wape ongera cause generation ya kitambo na generation ya now kuna vijana unaangalia kabisa, unaona profile zao, unaona wasanii muonekano. Mashallah, tunafurahia hiyo tambo cause zamani wasanii walikuwa wanazimana manguo, lakini hivi havikwaje sana, tulikuwa tunazimana sana. Kwa zimana sio dhambi. Kwanza mwenye akienda kwa zima maana yake anajielewa. Maana yake anatafuta fursa. Tumepiga tambo. Kwa zima sio tuone hiyo tambo, kwa zima sio kosa. Kwa zima mtu akiazima maana yake hana bwana.
Hizo. Kevin Boy Yes, ni kitambo. Hivi ukiazima unaua brand bro. Sasa lazima na dunia avance. Hivyo wazimi, naomba deni dukani. Naomba sisi kama jamaa ameazima nguo kuzirudisha dukani. Hawezi kazirudisha kwa sababu hajazivaa, afadhali atakula deni. Okay, so ikibazo canje kiri ngaha. Okay, mbona tuko tugenda neza tumvikana neza. Ikibazo canje kiri ngaha. Dukora iki kubera iyi ngwara iri muri twebwe ikire cyetu ingwara yo kuvuga parce que najua sisi wote ndazi yuko twese ngaha dukeneye iterambere ryacu surtout mvuze iterambere ryacu ni rya twese c'est pas ngo iterambere rya naka gusa canke rya naka urumva kuko najua ndazi yuko mimi nikifeli mimi tant que artiste burundais ni haya ku Burundi ni haya ku Barundi. Artiste wote akifeli aguye ni ibara kuri twese biradutwara twese bitugwa ko twese naho bamwe tuvyikausha urumva so ikintu kimwe kiri ngaha dukora iki ingwara kugira ihere solution ya wapi reka nangure kuvuga biroroshe. Icyambere nuko twugurura mind zacu tukikuramo vya bintu vy'utugwi tukikuramo vya bintu vyo kuvangura ngo uri umuririmbyi w'igiswahili ngo uri umuririmbyi vya bintu vyo kuvangura ngo umuntu ariko aragira record nini urumva no nyine bakwiye Mario ndiko ndagenda badafise mind setting ayinyi wawe Hama, umva DJ Mario. Just vuga si wose. Niyavuga umwe s'il vous plaît kugira tutahurane ama ubundi wose araza kuvuga. Ya, je ndiko ndagenda ninaheza nca ntanga ijambo na Kate Binenya acavuga ibikenewe kugira habihinduka. Yego. Twugurure mind ziwacu. Tureke ibintu vy'utugwitugwi. Sijui mimi DJ Mario sindacheza muziki wa Fizo. Mimi ni Runtown DJs sindacheza muziki wa Fizo. Ibintu vy'utugwitugwi biveho urumva umumenyesha makuru areke kuza arapendereya avuga ni jewe nyina indirimbo zakakagwi biveho umupromoter areke kuvuga ni jewe izishozi wanje nkoresha basani abanaba bijya bintu biveho urumva bijya bintu byo kuvuga ngo uyu n'umusani ngo arimba ngo ibiswahili ngo oya ngo ni biveho ngo yarimba surtout Mario ntaragukiramo tumenye n'agaciro k'umuntu ndiko ndaza hiyo urumva tumenye kandi no gusoneranira usioni msanii wa kitambo utaki kumulinganisha na wa sasa uanze kuma comparaison kuma reseaux sociaux nguyu nuyu ninda kaze huyu nuyu ninda kaze unashika Big Fizzo unamtia na Dramatic nguyu nuyu ninda kaze uyo ujinga utoki unaona abantu bagire indero bamenye ebaraye umuririmbyi asohoye indirimbo n'umuririmbyi w'umurundi dushaka kumenya ngo n'umuswahili ngo n'umurundi ibintu vy'utugwi byo kuvangura biveho urumva je nivyo mbona ivyo ko bikenewe uwora ko hari ibindi arashaka kubivuga mimi acha nimpongeze Fizo kwa arakora igikorwa je shima kwa ko ndamukurikana kumanani kuma media kuma reseaux sociaux hari ukuntu iyo bajya banani bajya basana bakiduga hari ukuntu basohora indirimbo ubona akayishira kuri stati akayipartager kile kitu kabisa kile kitu kia kino kabisa respect sana. Niko na swali kwa Fizo. Respect kabisa na gisu na kuna nani na gisu unakuna ushaanza kutuama nani makorabo kwa wale wanani wenye wanaanza kupanda kile kitu kabisa respect kabisa. Mimi niko na swali kwa Fizo, nimeshiba. Niko na swali kwa Fizo. Kaka swali litakuja mngao utariko turavuga kwa dawa afu swali baadaye. Kebi boy leta solution. Maswali baadaye. Tuko na swali hapana. Nini fanyiki?
nini ifanye kitu gani kifanyike nkuko tutawaza umuntu wese aze gutanga icyumviro ciwe sivyo for sure umuntu wese aze gutanga icyumviro ciwe hama tuze kubikusanya vyose tumve tuchague hiki tufanye hivi akene huku na tena tutoke hapa na ndio hiyo message twende kupatia wa ndugu zetu wenye wako karibu yetu sijui chuki iishe ifanye nini na maisha endelee DJ Mara ameshamaliza. Naweza nikaongea. Mimi nitaongeza wakimaliza. Okay, Kento. Acha niongee. Okay, kitu cha kwanza mimi solution ya kwanza ni kutengeneza boards ambayo inaongelea about patriotism, lakini patriotism si kusema kupenda nchi au kupenda politiki au kupenda nini, kupenda industry, creative industry ya kwetu, si vile. Cause nikitizama experience na sehemu nyingine unakutana na watu kwanza hata kama wana beef wasanii kwa wasanii wa hiyo nchi, example Nigeria, lakini wako na kitu ambacho kinawakutanisha wote kwa pamoja, kinafanya hiyo industry yao, industry creative ya kwao inakuwa ni kitu kimoja. Leo panaweza pakakuja msanii chipukizi but iko na talent kubwa, na wale ma legends wanamsupport. Unakutana huyo msanii akitoa albamu yake, kuna wasanii tofauti wale wakubwa wanamsupport. Hiyo nini? Sio msanii ndo kajiambia, wala sio yule legend kajiambia, inakuwa ni the boards, inakuwa ni association ambayo inawaweka yani inaongoza industry. Hiyo association inafanya industry inakuwa na value. Wanasema okay, hawa saizi washafika kwenye hii level, saizi acha tuwa push tuwapeleke Europe. Hawa washafika kwenye hii level, acha tuwa push tuwapeleke kwa soko ya Marekani. Sasa inabidi kitu hapa Burundi kwa kitu kinaitwa patriotism, ya kupenda industry creative. Cause leo si kwa sisi tukikuwa kama tuna beef kesho hapawezi kuja msanii mwingine wa nje au shabiki wa nje, utasikia mimi namshabikia Big Fizzo, au kesho mwingine anakuambia mimi namshabikia Satbi, au mwingine anakuambia mimi nashabikia Lolilo. Unasikia shabiki mwenyewe anakuambia huyu hafai, bora ungeenda kushabikia Bidondo, huyu hafai, bora ungeshabikia hicho kitu. Inabidi pakwe kwanza zile ujuzi, twende tunaonesha washabiki kama we are one. Sisi tukisonga mbele ni Burundi ndio inasonga mbele, na ule shabiki akiwemo, cause yuko musiko moja na sisi. Tukikuwa down na ule shabiki anakuwa down, wasanii wewe kuna hata msanii mmoja na represent international. We need a board yenye itakutanisha na spirit ya patriotism. Alafu kitu chengine, hiyo body kiko kwa pamoja, tunaweza tukasogelea hata government au tukasogelea ma institution ziko international, ili kuwaelewesha kama music saizi imetokea hapa, step yetu tumefikia hapa, tunahitaji sasa kitu kingine ni hili shabiki, journalist, msanii, producer, mtu anaandika lyrics, director, wote wenye tunajiunga sote kwa pamoja in the music industry, creative industry, tuwe kitu kimoja, tunakuwa na politics moja. Hata shabiki akijua fulani amekuja, hicho kitu nimekifunza pasi fulani, ndo solution. This hii maoni yangu, the way na think solution inaweza kaji. Lakini tukisema huyu anafanya vyake alafu ndo tafuta kukomboa mziki wa Burundi, haiwezekani. Itafikia nafasi atachoka, na akichoka mwingine atakuta wewe ni mshindaji, acha mimi nipande hapa. Ikifika na hiyo pasi atachoka. Lakini tukienda kwa sisi tu kwa pamoja, ndo muziki wa Burundi tunausongesha mbele. Inabidi sisi tukue na patriotism hii moja, tuwe na vision hii moja. Chama yake na hivyo. Vizuri. Ongea vizuri. Hizo niko nataka niongee juu nishuke niachie watu fasi. Nataka niongee kidogo kuhusu ile fasi mlikuwa mnazungumzia juu ya ba promoter.
mimi naweza nikasema juu mimi niko na experience ya kupromote na kwaga na promote muziki ya Wakongo, sijui wa Kofi wa Fally ya hivyo wakitokea muziki wao. Promoter kusema msanii akukubali, msanii ana muda hata kukutafuta we promoter. Kazi yenye utafanya ikimfikia msanii, ye peke anaona kweli huyu mtu hii kazi anaiweza, njo anakutafutiaga hata franga anaanza kukupa, na unajikuta ule mtu saa yoyote atakiingia mu studio muma mwimbo yake jina yako haiwezi kukosekana. Tayari tuseme Big Fizzo au wasanii wote wako hapa, kisha kutia tu jina yako mu muziki wake, hapo unajulikana na opportunities zingine zinafungukaga kupitia wasanii. Unaweza kutana Big Fizzo iko na fani wake, tuseme hata milionere umwa hivi, mfano wa Big Fizzo anakuona na kwa gono mfanyia Big Fizzo ma publicite kupromote mamwimbo yake, aingo yake hata Big Fizzo njo akupi, bale bafana wake njo wanakutafuta. Sangine hata Big Fizzo hawezi kujua banakupatia. Sawa. Sasa kusema promoter aanze kuikala ajifanye msanii mbele ya msanii, hiyo haikuwagi. Naweza nikasema wasanii wa Burundi njo wenye mnazoeza wa promoter hiyo tabia, na balisha zoea. Promoter hawezi kuwa yule ya msanii hata siku moja. Njo betu nilitani semi, kama unajotoa kupromote muziki wa mtu, tia franga kwanza pembeni. Jua ujue binakuya mbele kwa ule msanii. Fanya kazi, msanii peke atakukumbuka. Kupromote kwa semeni franga, ungwe kusinye kontra na msanii, unaweza kupromote msanii wote unataka. Lakini pako wengine wa promoter nakutana mie bana niko tu wa Big Fizzo. Muziki ya Big Fizzo tekitoka yeye iko pale kuipromote. Njobe ni ntani semi promoter hawezi kwa yule ya msanii, mimi nashuka. Mimi nataka neno. Naomba neno. Tunashukuru dada. Asante. Okay, na mimi nataka niseme kitu kimoja kwa sababu narinumvise abantu benshi bafatiye kumva ko bobo bovuga ikintu imbere y'abantu bakigira biranda. Lakini ikintu gikenewe cyane no kumva ko udashobora kuza imbere y'abantu uvuge ngo je n'amafaranga nsaba, ngo nituzo turasaba amafaranga kandi tubikora. Je namaze kujya amafaranga ya promotion, ndavyivugiye ngaho imbere y'abantu, nishaka amafaranga ya promotion shaka kula hapana mara moja hapana mara mbili, alafu naifanya bivanye n'ukuntu umuntu aba yanya approachinze kugira ndamushigikire. Sasa numvise DJ Mario alisema utia franga mbele sio ndo vizuri, lakini mimi najua DJ Mario mtu alishagamba franga kwa jua promote vitu yake. Tuache tureke kintu cyo kuvuga nje ndi imbere y'abantu nigire mwiranda, nireka abantu ko atavyongira. Tunabifanya biko hiyo vitu biko, na kama petetre ni makosa ndo maana tuko hapa kusema tusuluhishe, tupate solution. Kama ni makosa tunabifanya, lakini d'autre côté unafuna juaza. Sasa kama mimi ni promoter na naamini kazi yangu, taishi vipi? Mimi nanunua mainite kila siku, mimi na post vitu yako kila siku, nitaishi aje? Ni kupromote nitapata franga aje? Thank God Kentura ni iko clear, iko anatuoneshaga njia. Mi last time amemuonesha Landry ataingiza franga ku social media, Facebook ya Landry naingiza, TikTok ya Landry leo naingiza. Unasikia ni kitu kizuri. Petete mimi nikikuwa naingiza sitaomba franga, nita promote without anything from an artist. Lakini kama sitapata pesa kutokea kwa hizo social media, kama umenitafuta napaswa kuomba pesa, maybe ni kitu chenye kiko wrong according to me. Shasikia. So hiyo point nimesema kwa sababu sikupenda gisi watu walitaka kuchukulia side ya promoter kama wenyewe ndo sio kazi kama inapaswa kuwa, kwa sababu ukimpatia pesa ataifanya kazi yako na seriousness kadhaa hivyo. Nchuti nikuongezee neno moja tu, sorry. Hiyo cha kusema kuomba pesa hiyo ni kawaida. You know what? Definitely, yeah. Msanii anapofanya project
invest kuanzia kwa audio, ana invest kwa video, then akienda nje, akienda Tanzania, akienda Kenya, ana invest, unasikia alilipa promoter $500, alipa promoter $200, anapeleka nje, lakini akakumbura kwa mtu ambaye analipa kodi ili na yeye apate hata barabara nzuri ya kutembelea, afa anakwambia ngo nisaidie ni promote. Haiwezekani. Hicho kitu kinakuwa kinahitajika na wewe msupport wewe promoter ili kesho yake mkikutana hata barabarani msisikiani hata aibu. Ndiyo chocho tulikuwa naongelea. Okay, asante. Nilikuwa naongelea kwa hilo swala kwa sababu nilisikia alafu sikufurahishwa nalo, nikasema acha nikae wakubwa kwa wanaongea, nitaweka na mimi point yangu. Na wengi wao hapo walisema, na mimi najua huwa wanaomba pesa pia. Walikuwa DJ Mara alikuwa kubuja FM, alikuwa anaweza kupiga nyimbo haja kuomba pesa. Screenshot zipo, anaomba pesa. But ni fine, mimi naelewa, lakini Mario uko wapi? Mario uko wapi? Asije mbele ya watu hapa kaonesha kama alikuwa afanyi hivyo, so poa. Okay, kitu kingine kinaweza kufanya muziki wetu usonge mbele ni kwamba tunapashwa kufanya kitu kinaitwa respect. Fariaz alisema respect, discipline. Kama wewe ni msanii, kuwa na discipline. Kama wewe ni promoter, discipline. Kama wewe ni nini, discipline. Ile discipline itakuja kukusaidia wewe kusonga mbele na kujua vile vitu wenyewe ulikuwa ujui. Na kama peut-être upati franga leo, kesho utapata franga kwa ajili ya discipline yako. So nadhani discipline is a key, ni ufunguo wa kila kitu na suluhisho. Nisimkosee mkubwa adabu, nisimkosee mdogo adabu. Hiyo ndio point yangu, discipline ni kila kitu. Asante sana. Yes. Hata mimi nisema kitu kidogo tu. 26 muze mnatuvangira mu Giswahili undi basi. Ego. Nasema okay, 26 urafisi jambo. Ego. So sitaongea lakini mengine kintaongea machache. Nacho. So ikintu cha mbere kihari ni gufatana mu nda. Kwanza solution sio kuvuga ngo nakayari ya mahera ujageze bijya kuko yariye bwa yarigaruye. Umuntu arashobora gukora icyaha bwa mu nyuma gasaba ikigongo akabona ko yari yakosheje. Kandi umuntu akosheje turaberanda. Iyo umuntu akosheje ni byiza akabonaho yagize mistake hanyuma kigarura akabona yuko yagize amakosa. Hari naho peut-être nawe nyene yabigize ko yari mu cyo gihe nkuko wabivuze nawe inshuti ngo wari ushonje uja ku telefone ya mama wawe ukagira ibintu bitari byo, nawe nyene yarabonye ko hari hano yakosheje akigarura. Ikintu gusa kihari kandi je namanda gikora every day, ntari umunzo gikora sinzogihagarika kugikora. Irifo ko tugira igihome kuko mugira umwana atoroke urupangu rw'uwawe ni kubera babanze babanje bakamwugarana kwanza. Twiyugarane kwanza kuri twebwe, dufatane mu nda, dukundane, tugire n'indero, tugire hamwe na patience kuko ata patience dufise ibintu byose birapfa. Twumve ko turi ahantu umwe. Niyo bari kuvuga ati ebana Kentura afise business yiwe akora ibi nibi, genda umwegere. Hari abantu bari kuja mu matwi Kentura n'umusuma ameze nabi, n'umwana mubi, ntanamuzi Jesse ntanamuvugisha mbwa bakakwambika ibara. Ikintu ca mbere kihari ni kwegera umuntu, kumviriza uwo muntu mbega avuga iki, ameze gute, business ziwe zikora gute, utaravuga ntumviriza ivyo umuntu akubwira by'amajambo mabi adagutuma udashobora kugenda kumwegera mukorane business. Kuko twese two turarondera kugira dushire kubaho ejo mu gatondo tuze dutunga imiryango yacu n'imiryango yacu ice mu byo twe twashoboye gukora natwe. Ikintu ca mbere kihari twubahane, umwe umukuru yubahe muto, mutonya yubahe muto, umuntu wese yubaha akazi k'undi muntu, hanyuma dukore ibikorwa bimeze neza. Kuko gushigikira gufata amafaranga ukayashira ku muziki ukawukora mukawuheza ukacubura umuntu agufasha kirababaje cyane, ariko mugabo ntigishaka guca intege kutoshobora gukora. Kwa kifupi tupendane, tushikamane. Kama mchuti iko na matatizo, ni matatizo yangu, nimsaidie na mimi kisha nisaidie. Pesa zinakujaga lakini zinaenda. Tukorane n'umuri legend yaba yarakwamye, mugende mu muvyura. Hari aba legend benshi cyane gose murabirengagiza, ni mubaronderi mubabwira ati bro cyagenze gute kutakiboneka, wabuze amayera ya studio, umugerageze umubwira ati reka ndagukorera akaririmbo kamwe urabe kugaruka. Ha maso uyu muziki mufata hapo unafanya kazi ya ASL mzee, unafanya kazi ya OMS, hauwezi kusaidia watu wote waweze mzee. Ona
Kaka, ni mfano, nimetoa mfano kwa sababu tuko tunatafuta solution sio kusema mfano lakini ona mwenye na structure najua kama ni structure, lakini ukumbuke kwamba piko mtu mwenye amekosa sababu ya kwenda kwenye studio kwa sababu ya mazingira fulani. Tunatafuta solution sio kusema ni ACL. Sasa kutoa, mbona ukisaidia mtu ni kama ukisaidia yatima utakuwa unakuwa ACL? Hakuna. Sasa ile kwa utaijenga aje? Fence utaijenga aje bila hakuna upendo, hakuna kushirikiana. That's true, bro. Sorry Gato. Kama hivyo uko na business way. Kama uko na business, mimi nataka nikuje kwa ile mezo yako ile na ile protection yako. Kama sikuja kukusupport, nataka kusupport. Sasa wewe uzochuza gute je natanyo musana zo gukorera muri studio yawe uzokora gute umuge gute? Ndio hivyo. Ntegerezwa gukoresha ikintu iwawe ako ngenda bikoresha muri Tanzania, mu Rwanda, ko twe iwacu byose birahari, urukundo. Linda naje. Example Mr. 26 Life. Ligeze guhura na Mr. Kofi Olomide, the legend. Bon. Tugeze kwicarana nk'iminota nka 30 minutes. Narabajije how bagize success, more success. Bazica yanyishuwe. Yambwiye yuko arashaka kuinvestinga mu muziki wiwe, recording amwe na video vyose akabishira ko like $10,000. But kuri promotion ashiramo $50,000, which is mean bo bagira focus cyane muri promotion, but nga mu bariniji bo mu Burundi, even for their manager. Can't be, I'm sorry. The manager, but I don't support, ndiko da supportinga manager cyangwa umupromoter cyangwa manager w'umuririmbyi agira the project akanga mahera menshi akariha mu video vixen akariha ibiki tusa ama kuri promotion akavuga ngo umfashe what ko azogufasha gute mugihe nawe arije akenera amamega, akenera connection, akenera ibintu byinshi nyene. Can't be sinagiye hiyo haro n'umuntu agura wifi kugira gire promotion ibereye mu nzu yiwe. Ikintu gusa kihari je nakubwiye dushikirane cyo kintu cyambere gikomeye. Jewe umuntu afise ikintu ashobora kumfasha kuri promotion akambwira amafaranga dufuma tugira negotiation mugabo nka mamake mugabo akayamuha kuko nawe yarafashe umwanya wo kugura amamega no kugura utuntu twose akeneye, kandi wowe usanzwe ubizi je mugenda kurondera hari umunsi ndaguzana na business fake. Sindakurondera genda gwe business iza kugufasha guteza imbere. Nuko no kuvuga nabi Julius. Je ndiko ndakubwira dutegereza gukora natwe tugashikirana tukagira urukundo, kuko atari urukundo ruhari byose ni zero. N'umuprega n'umupromoter ashobora kumwamara na gupromoting reka byose birakunda. Okay. Linda ngo mari mwandonde? Linda, hari ico ushobora kukongerezamo ngira wavyumvise n'igiswarundi byose turavanga. Mwumvise igiswahili kinchanga dumwe kusaga. Linda ni musiburira ibyabaje nguma mbona abantu batanyanga. Fizo ya promotion tuko na screenshot yako. Ngo PSK welcome. Hawaii ndiko ndabitahura. Nani walikuwa Mario sasa wona hakuna sikiliza. Nimeenda kojoa nikaacha. Hapana, Fizo ya guhamagaye bisanzwe. Nta birenze. Yashatse wona kulali. Oya ari umuntu awenga ambo ngo hapana Mario. Hapana, ari kuvanga mu mutwe. Ni twakire PSK na wenyene. PSK tajiri. Naambie kakaangu za kunitenga. Unakuaje kaka? Nipo umeshanitupa kwenye dustbin bwana. Sijakutupa mwanangu. Umefuatilia mambo ambayo tunazungumzia? Nimeyafuatilia A to Z, niko nawasikiliza hapa. Kwa hiyo kama wewe promoter, tunahitaji msaada wako. Utuzingue na utuweke kwenye mstari. Hii ni kitu ambacho sisi kama sanaa ya Burundi
ya kitu wananchi wa Burundi, sisi ambao wa diaspora, watu wa huko nyumbani nini na nini, tunaweza tukafanya sababu muziki wetu usonge mbele zaidi. Ni kweli. Muziki wa jamii ya watu wa Burundi yani. Watu wa Burundi ya. Asante kwa kukosoa. Uende mbele zaidi. Sababu tupo japokuwa tunaenda huko lakini tuko ndio hivyo tu, lakini tunaenda polepole tu, lakini zaidi na zaidi ili tufike huko zaidi na zaidi. Ya kitu cha kwanza, naam, mimi naweza nikakumbuka I think hapa Mario hakukuwepo kipindi tulikuwa wote Burundi, nadhani wewe ndio ulikuwa umesimama mpaka na presenter wa media alikuwekeaga bifu kwa ajili ya kuanzisha ya ile vuza umuziki ndundi. Unaona, kuna media zilikuchukia, kwa hiyo sana ile. Kuna mapresenter walikutengenezea bifu sana. Yes, kwamba ilifikia hatua mpaka leo sidhani kuna baadhi ya media ambazo na nyimbo zako waga wachezi. Unaona, nyingi sana. Na ukawa unawaambia, ukabaki na ule msimamo wako, lakini ukiangalia kitu ulichokiongea ni fact, kwa sababu leo hii unaweza ukaenda Nigeria, utatoka Nigeria hujasikia mziki labda wa Mkenya nyimbo zao. Unaona, yeah. Utaenda Kongo, fungua radio zao za Radio Okapi, RTN, umeshaona hata televizio ya Kongo National, umeshaona nyimbo hata ya msanii wote wa Marekani inapigwa, itapigwa ni rumba kwenda mbele, rumba ikitoka itapigwa 7, yani wakichoka, yeah. Watatafuta madilu system ya zamani. Kabisa. Hautamsikia cha nani cha Celine Dion pale nini ni zako, na ndio maana ukiangalia nyimbo zao leo ni rahisi Burundi kucheza nyimbo ya Madilu System, lakini Burundi asicheze wimbo wa Chanzo wa Miss na asiukumbuke hata kukumbuka. Unaona, kwa mwisho wa siku mtazunguka kutafuta mchawi, lakini hawa mapresenter wenyewe wasiposema you know what, tunatakiwa tushike mziki wetu wenyewe tu upandishe. Kama we nyumbani kwako mwenyewe hujathamini cha kwako, unataka jirani ndo aje kukoshea vyombo? Haiwezekani. Yes, inatakiwa wewe kwanza presenter, mnakuwa na ile ya umoja, mnasema bwana tunapandisha power cha nyumbani. Kwa mkishakiinua cha nyumbani ni rahisi majirani nao watausikia wa nyumbani, lakini kama muupigi utafanya nini? Na wakipiga sasa wanakuwa oya indirimbo ya Fizore kasha pembeni, huyu ya nani huyu, mara ya huyu, yani unakuta presenter ana timu za msanii. Hiyo ni akili ya presenter kweli? Presenter kwenye magrupu ya matimu na yuko kwenye timu ya fulani. Sasa huyo kuna siku kweli atapiga nyimbo ya mtu ambaye hayupo kwenye timu yake? Si uongo. Kwa hiyo mwisho wa siku mtaongea yote wanaoua muziki wa Burundi ni mapresenter wa Burundi. Hakuna Burundi watu wana talents, wanajua kuimba, wanajua ni. Mimi acha nikupe mfano. Ile nyimbo ya Fizo ile inaitwa nini ile? Superwoman, right? Yes. Ile nyimbo, trust me, kwenye harusi yangu ilipigwa. Hizo gift unazitoa wapi? Tupo hiyo gift. Nini? Wewe linda. Ekijovini. Endelea kaka, endelea kaka mkuu. Unanisikia? Nikupe mfano ile nyimbo kuna jamaa mmoja ni Msauzi. Ni DJ mkubwa Toronto. Yaani ule jamaa tulikuwa naye kwenye gari akasikia ile nyimbo. Hajui Kiswahili. Lakini alivyosikia tukaniambia, "Kisikia, you know what? This guy is very talented." Kaingia YouTube,
yuko anahangaika huko, kumbe aliweka ile Shazama, hajaniuliza nini, kashajua Fizo msanii wa wapi. Ndo akaniuliza baadaye, bwana huyu, akaanza kumuongelea Fizo. Jiulize, ni South Africa lakini anaishi hapa. Siku ya harusi tunaingia, alipigaga ile nyimbo. Can you imagine, watu wote kwenye ukumbi wamecheza ule wimbo na ndo first time wanausikia na wakaomba urudiwe. Sasa unajiuliza sasa, ikiwa mtu nyimbo watu wamesikia mara moja tu wameomba irudiwe, the meaning ni ni good song, ni kitu ambacho kina material ambayo inafurahisha watu, lakini unakuta kwenye nchi yako sasa wenyewe uliowaimbia hawaikubali, hawaipigi, hawataki hata kuisikia, na usikute wanaichambua, wanaweka kila aina ya uchambuzi, utazani mashairi wameandika wao. Kwa hiyo kitu kinachotakiwa tu ni upendo, watu wapende vya kwao, na ile style ambayo Fizo alikuwa ameianzisha ya muziki ndundi. Wasanii wengine wa Burundi wangekuwa na msimamo wakamuunga Fizo, trust me, muziki wa Burundi ungekuwa umetoka. Lakini hao wasanii walikuwa wanamuona Fizo chizi, hao wanazunguka, hao arekasha, hao alafu mwisho wa siku wakaja kukumbuka viato kulisha kucha, Fizo yavuga gukuri. Wanatamani sasa kurudisha tena ile, haiwezekani. Tayari kila presenter ana timu, huyu timu nani, mpaka cha ajabu naona mtu anaenda kwenye radio eko na kaa kwenye media eko na interview, mtu amevaa t-shirt eti timu nini presenter yani hiyo ni makosa ambayo kiukweli yani mapresenta wao pia wanavaa t-shirt zaandikiwa timu fulani. Bro, mimi naviona, nimeshaviona. Kuna kipindi nimeona YouTube kweli FM, taitafuta YouTube nimeshaona mtu amevaa t-shirt ya timu ya msanii fulani wa kike. Kebi vipo. Unafika mbali. Vipo. Sasa unajiuliza, huyu ni presenter, huyu yani vitu vya ajabu ambavyo huwezi kusema uanzie wapi vimalizie wapi. Sasa mimi najiuliza swali. Hivyo mpaka vinaingia hiyo virus inakwenda mpaka kwa promoter. Eske na wasanii wanachangia kuwagawa wa promoter na mashabiki au ni maamuzi yao wenyewe? Ndio nauliza swali. No, wao ndo wanawagawa kwa sababu wao ndio kila siku kwenye media. Kwa mfano sasa, hivi unajua kuna mpaka wasanii wa Burundi wanaenda kwenye media wanatoa pesa kwa wale mapresenter wote, msipige nyimbo wa fulani kaachia nyimbo. Asante sana. Hiyo vitu unavisikiaga? Ndio nitakufa. Unavisikiaga DJ Mario, unavijua. Mario. Naam. Nafikiri na wewe unavijua. Tuache unafiki. Sio nafikiri. Mario anavijua 100%. Kebi, tuacheni unafiki. Hivyo vitu vipo, wasanii wanatoa pesa sababu nyimbo za wengine zisipigi. Hivyo vipo. Fulani ameridhia sana. Maana usiongea sana, inaonekana mimi ni mnafiki. Mimi sina uhakika kama wanatoa pesa kwa sababu siwezi nikahakikisha hicho kitu, lakini mimi na uhakika kwamba kuna msanii anaweza akafanya iliwezekanalo ili mwingine asicheze. Kebi mdogo wangu. Njia moja mama. Kebi mdogo wangu. Kebi. Wallahi nakuapia kwa jina la Mwenyezi Mungu, vipo hivyo vitu. Sasa mimi achana na hiyo. Mimi nilikuwa Burundi, kitu nilijionea na Mario anajua, Mario anajua. Sikiliza. Mario alikuwa na bili mpaka ya kuarena. Alikuwa na fika arena tapewa akabeshuka nini. Arena Mario alikuwa kuna tubili alikuwa lipi. Yaani hiyo ilikuwa tuelewane kidogo. Hivyo vitu vinawezekana kuwa vipo. Sio vinawezekana Mario. Sijajionea na macho yangu. Ndio mimi sijakataa kama hakuna. Vinawezekana kuwa vipo. Lakini mimi na macho yangu, Mario mtandaoni ni mweranda. Mimi na macho yangu ndio sijajionea.
unasikia sio kama nakwambia Mareti mtandaoni uko Mwiranda. Sasa huyo alisema alikuwa na njaa. Sasa huyo tutamsaidia nini? Hicho kipindi alikuwa na njaa. Amari wewe ni ndugu yangu na kujua hapa mtandaoni uko Mwiranda. Bwana mimi niko na celebrate ni birthday ya bofre wangu hapa niko na celebrate. Sasa na watu makabari wanaambia kama DJ wasipigi nyimbo yote ya muziki Burundi. Tulikuwa tujamaliza. Ona, tuongee please. Tuvuge mu Kirundi basi. Please. Tuongee point. Tusiongee tuvuge ngo naka yakora ibi cyangwa iki. Twese twarabiciyemwo nta muntu w'umumarayika ari muri twese sivyo. Ikintu kiri ngaha ntituri ngaha kwa kizu umuntu canke iki sawa kuko twese turafisa amakosa muze umuntu wese ngaha arafisa amakosa je no bafisa amakosa naka turi ngaha bafisa amakosa ariko ngaha ikintu dushaka kugira nuko tworaba ukuntu ayo makosa twoyakosora twese nico kintu kiri nyamukuru ngaha nituze ngaha tubagirize naka kuko nta mumarayika je no banarakoroganye mufaso yindi tariyo canke iki ururimi rukanyerera mugabo twese ngaha tuvuga ikintu tout simplement nituvuga amajambo menshi mugabo tuvuga ikintu cotuma iyo ngwara ituva mu twese dusenyere ku mugozi umwe twese niturabe vya timu kanaka kuko amatimu azokwamaho amatimu yamyeho no kubacancu wa Messi je narumva papa na mama baganira ngo naka ujya mu bakunda muze naka amatimu azokwamaho mugabo aya matimu amenye kubaheza ayandi matimu ni example je nshaka kuba kuko jewe ndo mu Barcelona mumbabare kubona nshizemo vya Barca ndo mu Barcelona mon petit frère numu Real ariko turaba umupira haraja mu byo guteburana canke iki mugabo à la fin twese turahuriza ku kintu kimwe so nico kintu ndiko ndasaba ngaha turabe twese amatimu azokwamaho ça c'est normal ndi timu Satubi ndi timu Lorilo ndi timu Naka ndi timu Saido ndi timu je sais pas Pisike ndi timu Mario ndi timu Naka Timu Kentura. Ndi timu Kentura ivyo byose ça c'est normal mugabo ikintu ngaha duhagarize ngaha peu importe ritmu kanaka ariko haje ikintu cyitwa evolution y'umuziki cyangwa iki ibyo amatimu turabishira ku ruhande twese kare natanza karorero hageze yuko par exemple Burundi butewe bivanye yuko twese tuva mu ntara zitandukanye c'est pas parce que ngo intara kanaka yangana n'intara kanaka ariko hageze yuko twese tugwanira igihugu nituraba intara twese tuja hamwe tuvuge ati okay nakare mwebwe nitumvikana mugabo kuri uwo mwanya tuko tugwanira ikintu kimwe nico ivyo amatimu bizokwamaho ivyo umuntu wese arafise uburenganzira bwo gukunda kanaka bwo gufana kanaka ariko iyo hageze nimba twebwe tuzatera imbere hageze ni exemple nk'ubu je nshobora kuba ndi nomine kuri award kanaka sinibaza yuko team kanaka yonshigikira navyo nibaza ijya intere ntayo wabona yuko okay bo wabona ati ujya muntu twebwe nituganira rumwe canke iki ntibagutora ariko bakibagira yuko ati kijya gikombe kiri hariya coza mu Burundi yoba ari fierté ya twese peu importe umuntu yoba ariko araganya peu importe no munsi noba ntavugana neza na DJ Mario peu importe noba niko ndavugana neza na DJ Said canke DJ wari wose ariko nukuri kw'Imana hageze yuko haza kuba competition hari Burundi hariyo Congo hariyo Rwanda aba DJ bavuye na he sindaba yuko ntavugana neza na Saido sindaba yuko ntavugana neza na Naka je ndaba bijya bendera riri presenter hajya anya
kuko ndazi yuko Pisike nk'umupresenta agiye kwitoza yitoje nk'umurundi canke DJ Mario canke DJ Zendo canke umu DJ wose arepresenta Burundi agiye kwitoza. Jewe si shokura aba yuko tujyana kare ntituvugana canke je ndaba rijya bendera riri hajya anye. Importe niyashaka natsinda ntazoshake amena yambo ngo bite ni sawa ariko je ndaba kuko felicitations zose ivyiza byose bivugwa kuri irya drapo nibivugwa ku muntu ujya muntu kuko niwe aba ariko arapresent ico gihugu nibivugwa kuri uwo muntu bivuga twese mu rusangi jewe na wewe tutumvikana. Nico nashaka ko ngaha ama ego yacu je sais pas ama ene ama beef canke niki kuko twese ndazi yuko abavyumva ababitahura twese turiko tugwanira ikintu kimwe naho benshi tutabitahura nuko umuntu wese abashaka kuja imbere. Je nawe uri imbere yanje, je nawe tuba turi mu kategori imwe ukaja imbere yanje, turi hanze surtout tuko turagwanira ikintu. Je nawe ubu je no gukomera amashi nawe uba wansumvije hanze ukazana ico kintu ari ntuze ari trophy ari iki ukayizana mu Burundi nk'umurundi je sinzomaramara peut-être nzomaramara kuri jewe nkavuga ati mbe kubereki umupeti yansumbije jewe ariko tubishize en general nzoryoherwa kuko ari umurundi wiwacu kuko bazovuga ati uburundi bwaratsinze ntibazovuga ngo naka yatsinze nimba bavuze nawe uvuga ati naka yatsinze canke ni drapo y'ubundi yatsinze byimplika twese hamwe tutavuga rumwe canke ikiniki abari terambere y'u Burundi abari terambere y'irya drapo yiwawe wewe wiyita yuko uri je sais pas quoi. Rero ngaha amagroupe arakenewe ama team arakenewe ariko ayo matimu nimba kenewe cyangwa ayo magroupe nimba kenewe cyangwa umuntu wese umufana wese ategerezwa gufana uwashaka wese dusubire inyuma tuvuge ati okay nimba naka na naka bariko barahigana nimba Lolilo na naka na Fizo bariko barahigana nimba Satubi na naka bariko barahigana turi mu Burundi ikintu kidaduhuza n'abandi bantu ico kintu kigwanire gira n'umugenzi wawe ti naka ramusumvya naka ariko bigiye hanze kugira tuje hanze kwirepresenta ni mwiyunge twiyunge twese nawo burutimu kanaka mga ubonye yuko hari umurundi agiye kurepresenta igihugu ciwawe uzi yuko victoire isubira iwanyu abariteka kuri twese. Merci beaucoup. Tapoter les amis dushaka kuvuga nanje akangao nanje pas secret ongea kana Jebro mangande kashime Fizi byavuze n'ivyo biramaka ni abafite amatwi bavyumvise ariko ntitwibagira akantu maze kubona muri societe yacu dufite akantu kubujyaje sivyo kubujyaje turashaka kuzanga tukaganira ibi byose mukumvikana abantu tugiye gukora uko ariko gasanga ba abantu muri kumwe barekora kina madire wewe bumvise ko aronse contre par exemple ko kina madire wewe ya contre baye kwake ko kuri bo babona yuko Fiza aronse contre par exemple na Brarudi arashavura ibyo tubivuge birahari so niyo hantu bituma umuziki Burundi udashaka gutera imbere ko mudashaka gushigikirana abamizisi hagati yanyu gati Fiza yaronse contre kanani ngenda musupporting naka yaronse contre kanani ndamusupporting ntugende kumupondera hanze cankwe urihe amafaranga ngo ntibabuze indirimbo ziwe romva cankwe nibagira ibiki ngo ntibashonge kuri spectacle yiwe ico nico kibazo tudabo tumenya twavuye twese ndibaza twese turazi aho mugeze umuziki wacu yavuye naho ugeze no munsi twese turazi ko ari amaforo ahari kandi turazi yuko n'abantu siteka mvuge rero aba businessmen batanga amafaranga mu baririmbyi cyangwa bashaka kugira partnership n'abaririmbyi bareke ubujyajya bwo guselectinga abantu
ngo itakuwa tu ni watu fulani tu wanawapatia madili za makontra. Nasema kila siku hivi. Unaona, niko nasema mabanki ya masosiete ya Burundi wanasaidia watu wa moya tu. Unakutana tu mtu anapanda tu hivi moyo, wanapatia kontra. Nasikia mtu anamaliza miaka 10 miaka 12 kuna piganisha tena muziki kwa kila siku na kwaka uba uli kuri mu top 10 muziki Burundi apata ata kontra. Unasikia mtu akwambia sebi kwa ambia mimi bari ni maga kontra murundi akwambia ngo genda ngo tuzobigana ngo ngiye kugiweza ngo tuzovuga ngo zokwamaga asikwite wowe ugati nzogomaga ukabona bya bindi yakwemera bihaye undi mu tureke ubujyaje nico kintu kikugi harimba dushaka duteze imbere mu bintu byacu byose Burundi tureke ubujyaje tuvugisha ukuri nimubonye Fizi yagize ikosa mubwire Fizi wagize ikosa ubiga sinabikunze nimba ari fulani yagize Sadbi yagize ikosa bya Sadbi bya sinabikunze ntugende kuvugira mu mamedia ushe gusora ibintu hanze mu mamedia na nyene byo atabizi ubujyaje nyo butuma umuziki wacu udatera imbere ibyo ndaye babwije ukuri Barundi tuko navujyaje bunatuma sia tusonga imbere tunaanza kuwakia hapa tunasema busiku yote akisi yote tunajijua hapa tunajua bujyaje bukunyu katikati yetu tunachekana hapa tunajua ya kujua mtu mzima promoter mzima anakusaidia akufanya kupandisha mzuri, lakini wewe artiste unafanya kwenda kupiganisha ile promoter au promoter mnatumika pamoja. Promoter anafanya vile vyote kubera mwashika kanyugato akagenda anaenda anagohararaza mu media na goharaza fasi yote anapata pesa watu mwenda kusema fasi yote ibi bitakiwa. Kama uko promoter unasema mimi nataka kusaidia msanii fulani, msaidie na roho yako. Kama utatoa ndani kitu, ukitoa ndani utamwamisha kwetu, tusemeshe ukweli, tuandike vitu chini, makontrakt usinyaye hagati yacu. Tuache vitu mabujaje vitu vya utakuwa kukusikia mu YouTube inatusha haya. Sema ni nani tena? Ni nani mweko nasema? Sema tena. Papa Secret. Papa Secret. Rudia tena unasema hai, rudia tena. Ako kanyuma niko kabi. Oya no sérieux. No, mimi nasema ujaja buko mu muziki wa Burundi. Fizo ment unikumbuke tushatumika pamoja. Nitikoneshaka naweza kupati tumika pamoja Toronto. Nasikia unajua biba tufanyia ujaja ivyo jambo uvuze ubujaja. Nubona nkuko wabivuze ngo tuko turaganira ngaha. Sérieusement. Hari abantu bariko bararaba kuri ekran bagaca baraba ku ruhande ngo Burundi ico kintu nguye muntu ngo wahe ni same kebi tunajuana tuko Warundi sisi wote tuko Warundi tuache kujaja. Sasa unaweza kuniambia leo kwa society inakosa kusupport wa muziki wako Mario acha kucheka ni kweli tunabijua nitakugusia hapo kwa jua ni kila siku utakutanka najua si wote hapa kila mtu kazani Papa Secret ubujyaje bwamyeho yo ikibazo gihari ubujya umva tubikoresha n'inzigo nakantu urumva kabuki imisi uzobona abantu baronka ama contrat ivumbura ari abantu bamwe abandi ntibaronka ikibazo n'uyu muntu aronka contrat zikuririmba ku tujya undi muntu kandi ujya umuntu mubagije naragiye imbere y'ujya undi muntu naragije nayo bwinagani n'abafashe bazitwa akarengane. Papa Secret message yawe ngoja Mario naraguciramo ivyo uvuze nivyo KNTP arabizi nkuko nshuti ariko arabivuga ngo twese turabizi ngo ntituri nga kwagirizanya sivyo 26 arabizi abalinda baby babimenyereho sivyo nukuri ivyo bintu uvuze hari umuntu unasikia kaka Kebi hari umuntu hari igihe twebwe nyine twitesha agaciro apana ngo hari igihe kenshi turitesha agaciro twebwe. Mimi kama mimi par exemple naweza kwenda fasi wanataka bashaka kumpa nkuko nuze Papa Secret bivuze kontra sivyo bana jewe mutampaye 20 million aka kazi ntako ushobora gukora hakaca haza undi musani achana na ule 20 million je ndabikora kuri 2 million nta kibazo ndakuzana n'aba artiste bameze ukunda kuzana n'aba dancer kuno ivyo bintu birahari nitubihari vrai ou faux ivyo bintu birahari Mario sijui kama unakumbuka au Kebi sijui kama unakumbuka Kentura sijui kama unakumbuka
uribuka kera igihe c'abasosokei sivyo challenge ilikuwaga challenge yaba kuko twese twagendera ahantu hamwe sivyo cyane tusohotse twarahura umuntu wose yasohotse ukwiwe mugabo duhuye twese turaba musicien twese turirimba twahura twese ahantu hamwe tabari rendezvous mugabo tugahura ligala ilikuwa ni limoja bite ni sawa bimeze neza nini kandi ico gihe bro Baba Sika ico gihe umuntu wese yari afise kariyeri yiwe ku ruhande challenge yaba ico gihe numvise yuko naka yasohoye indirimbo ya Danger sivyo yaraza muri gara tukagumva peti we wasohoye indirimbo ya Danger tukamukomera amashi twashaka ariko hakachabo challenge iti ni murare mama na mie ndarudia mu studio nikuoneshe kama mimi watari kukuzidia nta mutima mubi byari birimwo kacha wumva nka maremu sosoke nga izo wao utaniweza change kumva wao utaniweza kambete reka jewe nje kwa Romeo change muri Kirimba ndakwereke yuko jewe shoboye byari ibintu biri positive yari challenge iri positive challenge ya faida wivu wa maendeleo huyo anaitwa wivu wa maendeleo asante sana wivu wa maendeleo nukuri kwimana niko twabayeho kenshi ariko ubanye ça me fait mal kubona yuko dushobora gukina n'uwo mukino w'amabifu wo guteza umuziki ariko bakaca babishyiramo umutima w'inzigo Kent P arazi ico nshatse kuvuga Kent B je turaganira kenshi cyane tunafanya mabifu na mie najua kama tuko tunafanya mabifu za kawaida ni muziki kwa juu changamuke ukachubona muri bya bintu tuko turakora ukachubona ujya muntu araje anakutana niko na Kent P au anakutana niko na nani kumbe no kuna kubera ko mpamagaye uri kumwe n'uwo muntu pourtant tuzi ko turiko turakina beef kugira umuziki uchangamuke unasikia Papa Sika na bajya banuze bajya ba matata si tu veux bien bajya ba matata bande banuze ba Africa Nova bose baragira ma challenge entre bo baragira competition entre bo mugabo yari competition yiterambere nyari competition y'umutima mubi ngo no ulitoa nyimbo nzuri we Betty ulitoa nyimbo nzuri acha mimi nikuonesha kama mimi ngaliki mkubwa wako yari challenge yiterambere yari challenge ubu anye challenge zubu anye zirimo challenge zinzigo. Can you imagine umusani munakutanana munaongea mukaganira neza ariko agiye muri club cyangwa agiye muri quartier akaca sanga wowe barako barakuvuga neza asanga wowe barako barakuvuga neza akaca haguruka aho hantu ngo kubera ko mugoma muvuga neza juste nyene biko ababizi barabizi ivyo ndiko ndavuga nga barabizi izo kimwe kintu kiringa s'il vous plaît tufanye challenge ya maendeleo tufanye bifu ya maendeleo ukitoa nyimbo mbaya nikwambie ni ku DM kaka yangu hii nyimbo hapa Kevin je ndibuka wari umuntu wa mbere ulikuwa mtu wa kwanza ivyo ntabyo barabazi Kevin wari umuntu wa mbere natoa Superman ulini DM kanambia kaka unarudia wapi kuruts unarudia kumizizi wondo ulikuwa mtu wa kwanza unaniaprecia hakuna hata mtu mwingine aisha sema ngo hii nyimbo ni ya hatari benshi baraipinga bengi wako wanaipinga bro lakini wewe nakumbuka ulini DM kaka ulini DM we na ulipredi kama hii nyimbo itakuwa nyimbo ya hatari haijaeneza hata 500,000
kwani ile siku natoka. Nakumbuka bro, nakumbuka wewe ndo mtu wa kwanza uliandika ukanidia mkaka, hizi ndio nyimbo zetu tunataka. Hii ni nyimbo ambayo itafika mbali, haijeneza hata 1 million. Kingine kitu Fizo, muko munaenda mbali. Acha kwenda mbali wewe, Peti, tulia. Wasanii wanafanya nini kaka? Peti utapigwa. Ikinu kilinga. Ya Mario, ikinu kilinga ni yeye nalikuwa ndavuga. Ama team ategerezwa kubaho, abansi bategerezwa kubaho, ariko ni faso yo kudilinga nao bansi, ni faso yo kudilinga nayo mabifu. Si ni bifu inaweza kukuletea manufaa point. Nta bifu ngo tuce tubishiramo inzigo, kuko twese turakenera ni nta mu DJ atamuririmbye ahari, nta muririmbye atamu DJ ahari, sivyo? Ivyo bintu turabikeneye twese. Tufanye nini jamani? Tuache rombaya. Niko tanirudisha kwa nini kifanyike? Nini kifanyike? Tuache rombaya. Kama hatongeaje mimi na wewe. Kebi, uheruka kunyandikira Superman Swords. Lakini sasa tuko tunaongea Mario, mimi na wewe ya mara mwisho tunamaliza kuongea mimi na wewe ni wakati unanipigia show. Subiri kaka. PCK, mimi na wewe mara ya mwisho tunaongea, tunaongea tuna chat. Mara ya mwisho tunaongea unanitoa Italy, unaniita kuja kufanya show Uganda. Lakini tunaongea tuna chat. Sivyo? So kila mtu iko na maisha yake bro. Kila mtu iko na maisha yake. Umuntu wese ariko akora ubuzima bwiwe na maisha hapa Ulaya twese turayazi. Umuntu wese abafise ari busy n'ibintu vyiwe. Ariko kimwe gusa je no saba. Tusiangalie team zinapasha kuwepo, zitegerezwa kubaho. Ni turabike mugabo turabe tout simplement ibendera. Turabe juste ibendera. Kajya kabendera. Kuko ndazi uno munsi umuntu wese ari umurundi wa vrai bako baratuka igihugu arahagarara. Tuangalie ukuntu dufashanya, peu importe nimba tutavugana cyane kuri chat cyangiki mugabo iyo habaye ikintu tukwe sensibiliser si vote. Ujya umuntu arafise chance yo kuja muyigana kanaka. Pointi ipo kwenye niyo hapo. Nini kifanyike? Voilà. Kesho nanje siwe kandi dukora iki? Mu majambo make tout simplement niturinde kuvuga ibintu. Response narudia tuache romba. Yache bujaja. Bujaja point 3. Asante. Basi katika uri. Mimi nakumbuka Niga Suri kingali kinaanza, wanajita ba promoter wanani wataka pesa. Niga Suri kingali kinaanza, bakina Maremo ba Patrick kingaliki. Ba Patrick siku ba Petit tunatoka ku masomo atupatia maflyer ngo twende mu quartier. Unaona? Ba grand atupatia maflyer twende mu quartier. Tuanze Nyakabiga mpaka Buyenzi tunatia maflyer ku mapankart. Tunasi hakuna tarugo. Lakini grand bari mkikutane mu quartier atakuwa reconnaissance kazi ulifanya. Merci. Atakuwa reconnaissance na kazi ulifanya. Hautaki mtaonana mu concert mu CCF. Watu ba Petit wangapi walikuwa wanaingia mu CCF? Hakuna. Kwa bure. Tuko tunaingia kwa bure kwa juu kazi tulifanya. Unabisikia? Kazi tulifanya. Walifanya kazi ya bien kuu hapa. Tulikuwa tunaingia kwa bure. Kusema ni roho ile ya kusema uko na grand yako wa mu quartier iko sisi tuko tunaweta ni bastare wetu. Ni stare yako unamuona ukiona Fizo kule kwa barabara, ukiona Patike kule kwa barabara. Uko na waombesha wasanii unaingia kwa bure kweli? Mimi nilikuwa niko Petit, unavisikia? Nilikuwa pesa, sikuwa na pesa, sikuwa na uwezo wa kulipa. Lakini kazi yangu, contribution yangu ilikuwa ni kutia zile ma flyers za CCF na zitia kwa mapoto yote. Papa Secret. Nakusikia nasikia kibi. Okay, na nilikuwa nataka tuende sasa kwenye point. Papa Secret nakusikia. Kwa sababu tusirudi tena huko nyuma, tuende kwanza mbele, nini kifanyike, ndio point nilikuwa nataka kuongelea hiyo. Unajua mimi niko kwenye position moja ambayo ni nzuri, ambayo nadhani nikaiongelea kwa sababu mimi najiamini. Niko kwenye position ambayo mimi naongeaga preske na wasanii wote. Sitaka tatizo na msanii hata mmoja. Umeshaona? Ndio maana nadhani kaongelea hiyo position. Eske kwa sisi kwanza wasanii
tuko capable kuongea sisi wote. Hiyo ni swali ya kwanza. Kuongea capable hapana kuna ni kufanya projet wala nini. Kucontact tu, yani kuelewana yani kwa kuongea. Kuongea ni kimoya, kuongea ni kimoya. Eske kuongea mtaongea. Sorry. Kuongea sio tatizo, lakini ni facts gani tatuma tuongee? Wasanii muongee, ni facts gani tawakutanisha? Ngoja nami subiri. Kuongea ni tatizo, communication is the key. Ni cha kwanza hicho ni cha kwanza. Kuongea ni muhimu sana. Unaona kama vile hapa. Fara amefanya live yake. Mimi sijikoi kitu katika maisha ya msanii wote wa Burundi. Naweza nikaingia kwa live ya kila mtu. Ndio maana unaona niko hapa. Lakini najua kuna msanii mwingine anaweza akaja kwa live. Yaani kwake ni kama vile sio kosa sio dhambi. Lakini tatizo hiyo ni tatizo moja. Na sijui Fizo kama kuna live anaweza kaongeza za wasanii wote ule sijui ni anaweza kujitetea kivyake. Lakini mimi sinaga hicho kitu, maana mimi najitetea kama mimi niko katikati naingia popote. Sasa tatizo ni kwamba tuko capable kuingia kwa maongezi ya mmoja kati yetu wakati wote ule. Ndio kwenye umoja unaanziaga. Asante. Ndio kwenye umoja unaanziaga kwanza. Na huu ni umoja na huu kaka. Kabla sijakukatia na huu unaonyesha umoja. Sababu ungetaka kususia ungesusia. Mario angetaka kususia angesusia. Pisike angetaka kususia angesusia. Tutia wote angetaka kususia angesusia. Ifo kwanza sisi wenyewe kwanza. Dada zetu wako hapa wangesusia. Ifo kwanza sisi wenyewe tu kwanza capable kuongea sisi kwa sisi. Asante. Ndio cha kwanza. Tukiweza hicho tunakuwa tumerudisha na ni music industry kwa wasanii kitu kimoja. Alafu wala promoter sijui nini wanatufuata ni sisi. Wasanii wenyewe mnavimbiana nyinyi kwa nyie. Wasanii wenyewe mnavimbiana nyie kwa nyie. Na nyinyi DJ mnavimbiana kwa nyie. Nyie ni too much. Wasanii ni too much. Wasanii ni too much. Mimi najua wasanii ndio wanafanya washabiki wa promoter wa vimbiani, ni wasanii ndio wanafanya hivyo. Kwa sababu promoter akishaona msanii wake anavimbiana na msanii mwingine, lazima ajitengenezee unani kwa msanii wake, ajitengenezee uyesu, ajitakatishe. Ndio maana anafika sasa mimi si mchezi fulani, kwa sababu nisipotezi confiance kwa msanii wangu. Lakini akiona wasanii wanaongeaga wana tatizo, atafanya wote, atasema tunaenda nao wote kwa sababu wote wanafanya kazi nzuri. Lakini ukiona promoter anajinyonga, mimi si mchezi fulani wakati kazi yake ni nzuri, maana yake hataki kupoteza confidence kwa msanii wake. Hiyo ni tatizo. Kumbe ni kwanza ni wasanii kwanza wavunje zile barriere. Kila mtu anajifungia na vitu vyake. Kila mtu yeye anajifungia iko mkasho yake bwana. Kama ana vitu wake wana makode wake, anakufa nao yani mpaka siku wewe bwana. Bora bihombe. Watu wabikosa afya wewe. Ndio sasa na Burundi hapo. Bora bihombe. Lakini wa DJs na wa promoter wenyewe kwa Burundi wajirudie. Na wajirudie eko. Wewe umetoka unajifanya malaika. Ameshatoka. Yeye ameshatoka huko. Haiko kwenye ile category. Mimi si turiste. Yeye DJ international. Okay, kwa hiyo tusisahau mada yetu, tufanye. Hapa Fizo tunaanzia hapa kwenye live. Zianze, unaizi live hizi zinasaidia sana kwa sababu ni kama vile seminar, kama vile seminari. Zinakusanya watu kwa kirahisi tu, watu wanaongea. Tuanze hapa kwenye live. Zifanyike live nyingi za hivi. Wasanii wawe wanajua na kila mmoja aanze kushiriki kwenye live ya mwenzake. Leo ya hapo ndo tutaona kwamba tuna roho kweli ya kuwa pamoja au tunanafikiana tu. Kebi. Kweli. Wasanii wa Burundi kusema one msanii ameposti ka video kwa mwingine msanii kwa Instagram. Mungu wangu wewe. Hiyo ni vya nyuma, hivi hawezi ni vya nyuma kwanza. Mimi tufanye vibasa challenge. Tufanye challenge, si ndio? Au wakisema ngo team Big Fizo, team Sadbi, team nani, si ndio? Leo ni nani musicien alitoa wimbo wa mtu? Angalia musicien alitoa wimbo wa mtu leo sahi, si ndio? Si wote ama timu zote tuende tumufollow kwa hiyo wimbo yake, to liking, to comment kwa hiyo wimbo yake pandishe maviews. Na tuanzie hapo. Ndashobora kuvuga mu Kirundi. Tuanzie hapo kama ni Fizo alitoa nyimbo yake ya mpya, si nani Natato Alvin Smith atatoa nyimbo yake ya mpya.
siku atatoa sie wote kwa ni timu ya nani twende tuingie tu like Papa Secret wanawake tumeweka pembeni hawajaongea maskini. Papa Secret mwe muriko muvuga ukonye mugamu okay ndakunze kubona muri Tanzania nani nguma mvuga ngo Fizo ndago nani Diamond asohoye indirimbo kubera iki Harmonize acha yiyaranja nawe agashiramwe ibindi kugira cyo tuguma twumviriza Harmonize. Iyo ni entertainment rero. Cyane nico gituma ivyo onye ariko aravuga ngo baba bakwiye ngo kugira ante ngo nakasoye indirimbo mu kiguma ivuzwa yonyene. Uyu ndi muririmvyi nawe acaza n'ivyiwe nuko babayeho. Nibwo bavuga wivu wa maendeleo. Nukuvuga Fizo asohoye indirimbo. Ucuja muri studio nawe gukora indirimbo irenze ijya ya Fizo. Nuko bimeze. Amatimu yiwe nayo ikacimukurikira. Ivyo kandi bizokwamaho nabwo bizopfa byaraheze. Amatimu arakenewe cyane. Arakenewe amatimu nitwayanse. Tanzania Harmonize wanasemaga iko na beef na Diamond, lakini hapajawahi kuwa skandali kwamba Harmonize achizwagi Wasafi. Na ndo sheni ya TV ya Diamond na radio. Lakini hawajawahi kuacha kumcheza biashara. Kwa sababu ukishaacha kumcheza, si unaua muziki? Au msanii tu. Habiwaji au utasikia hata siku moja. Lakini Kebi za Clouds zimeacha kucheza Diamond. Diamond ilikuwa sio, unaona ile Clouds kuacha kucheza Diamond sio kitu alifanya kizuri. Tunajulikana kitu kibovu sana kama muziki wa bongo. Kama Diamond ndio muziki pale. Ile wakati walisema eti wanaacha kucheza wasanii wa WC. Diamond ndio walikuja kuua Diamond ndio shoot ya wote. Acheni na alishafanya nini msanii? Tufanye swali liko hapa, tufanye nini? Tufanye nini? Basi solution niko naongelea hapo ya. Waache hipokrisi kwanza, turudi fasi moja, tufanye ligalali moja la nani via maisha ya kila siku, yani kama watu kama vile hapa TikTok. Ni watu wanajua kwa watu warugani. Ushasikia? Mimi naongea ni kitu rahisi sana. Unaona kama vile Kent Peace yuko hapa. Kent Peace anapresent nani hapa? Anapresent yeye mwenyewe alipoita sababu ni mtu kwa enda sana. Wallahi si present, mtu mimi najipresent mwenyewe kaka. Ni kampuni kwa sababu ni kampuni. Uko kwenye entertainment ya muziki, ushona. Na kuna watu magifti. Na kuna watu wengine wako hapa, wako kwenye music. Lakini sasa na kuna wengine hawawezi wakaingia hapa. Wala kuna wengine nyo wako hapa, hawawezi wakaenda sehemu fulani. Ni kweli. Wanaweza sehemu ambayo na wajaji Kebi wanaweza. Si wako hapa niko nawaona kwa comment hapo hawakutaka kuongea lakini nimewaona watu wengi hapa. Wanaweza kuingia kupita tu kutizama, ni kila mtu na simu yake anatizama. Nasema kuparticipate. Asikilize wapo sababu hata kuparticipate inawezekana. Kama hicho kitu kinawezekana. Ni rahisi, watu wanajua hata sisi tukiongea hapa kwenye live. Kuna vitu vingi Fizo tunaongea naye hapa, watu wengi walikuwa hawajui kama vile existe katika maisha ya muziki wa Burundi. Lakini Fizo anatoka zake tu hapa na vijisemi, watu wanashangaa kama Fizo na Kibo wanajua nani. Hatujawahi kupita kwenye TV tuko pamoja. Ushaona? Hiyo vitu watu wanahitaji sana katika industry. Waone, wakiona kile kitu afasa wasanii kumbe wanajuana. Ushaona? Kinafanya watu waone kama vile kuna kitu kinawezekana kila kitu. Na kama vile kila mtu anajifungia kivyake mabariere. Zile mabariere ni roho mbaya. Zile mabariere zinaongeza roho mbaya kwa sababu pale itapokujua wasanii wanamshabikia huyu, mwingine anafanana mimi nikimpa hichi kitu atavuma kunishinda kwa sababu watu wanaweza kumshabikia yeye. Kisha ndio kitu kinafanya tunakuwa na mabariere. Hicho ni kitu kikubwa sana kinaharibu muziki wa Burundi. Tena sana na ndio maana hatuwezi ndio sabzi jambo. Kumbuka, acha niongelee kitu kimoja hapo. Okay, d'accord. Vuga, Linda. Etipeti. Mureke Linda vuge na. Ikintu kimwe je no vuga nuko bose boshigikiranira. Apana kuvuga ngo Fizo arabonye ukivyuka mu nziki amufate nkuko ari umwana. Yumvise indirimbo yiwe namushigikira. Ngaha turafise abaririmvyi benshi usanga banatinya no kwegera uwo mustara akuze.
ego hariyo benshi baza bifata nabi baza batuka abakuze kugira ngo bumvikane ngo baduge ukuntu asante muga gusa baba bakwiye kugira indero bubahe abakuru ababakuriye muri uwo muziki hama nabo bagere aho abo bakuru babo bageze mugurumva barashobora kuza bakacagira reka ntuke naka kugira numvikane sino ntabwo ari vyiza dufate gucyanye nabo nyene nibaze bafise indero nkuko bakuru babo bafise indero Kentera gumkati simpresenti bo nkanuze nkari Sharon Big Fizzo ngo yaramututse urabyumva Li Sharon ngo yaramututse Big Fizzo muga Big Fizzo yaragusabye imbabazi uzorabe wumviriza indirimbo ziwe arafise indirimbo nziza ziryoshe uramushigikire nka mushiki wawe ndetse indirimbo ziryoshe Li Sharon we ntuntwenge ndiko ndavuga basi uko nabyumvise urabyumva ako kakito oya ndiko mumureke avuge s'il vous plaît none mushaka simvuge mumureke avuge s'il vous plaît mumureke yexprime nkuko namwe mwiyexprime s'il vous plaît okay je ndimiziki nabyonze mumbabarire rero urabizi n'ubundi ngo we linda towa urofa umva je ndiko mvuga uko ndavyumva usisome comment wongea sawa baba jewe ndiko ndabivuga uko ndavyumva baracara abana batoya kubera iki mutobaduze kweri ki mwumva utanguye kuntwenga iyo bari je ndirimba naca ndabiheba uno munsi muga kubera atari jewe Richard ntucike intege wari wewe sari ngaha anya ariko yumviriza Big Fizzo ntacike intege kubera si Big Fizzo amuciye intege no ni Kentu na DJ Mario na ntuze na nshuti ya bose kubera iki nani Monia tutamuciye intege oya bamureka gutwenga ndiko ndakubaza ibyo si byiza urikubaza mbe kubaza nshuti ya bose bagije nshuti ya bose turazinanye rero tube dushigikiranira muri vyose pe umuntu yiyaranjije agasore indirimbo umuririmbyi ni waba yumva kwiryoshe nuko twewe nta nivyo tunamenye murakoze okay sorry mimi bwana Li Sharon Michelle wa We Love Music Kentura apana umva ntugafata ivyonye wewe yashatse kudugira kuri ico mugatumviriza indirimbo yaririmbye Kentura tubahana s'il vous plaît ndashobora kuvuga akantu gatoyi gusa sivyo mumbabarire gatoyi gusa mu ncamake sinibaza yuko kandi tuvugisha ukuri vyo ntitube indyarya sivyo Linda baby ni wabajije ico kibazo je uno munsi novyuka uno munsi nkagutuka cyangwa nkakuvuga nabi cyangwa nkavuga petete ibintu wowe utatahuye mugabo ukatuvya kuko kenshi ni mu gutahura kuko kenshi abantu tumviriza ijambo uko waryumvirije siku ritahura ukacurya kibira hejuru sibyo uno munsi par exemple jewe woba wavuze ikintu je sindacakire neza audio yo kuja kuciga ava yuko ndakivuga ava yuko mu journaliste ko abajournaliste benshi abita yuko abajournaliste baba bashaka content ndimo basani benshi badashobora kwikoncentra aza aronka amavuta uno munsi ga Linda baby uno munsi wewe wavuze ikintu cyanje navuze ikintu kuri wewe abantu bakurunkiye amalinki cyangwa iki avant yuko wumva ico kintu ugisubiremo ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu kugira ugitahura ukacuja ngaho ukavuga n'importe quoi jewe nkanje uje muri shoes ziwanje uje mu birato by'iwanje wowe bifata gute kuri uwo mwanya ntabwo ndagifata neza si sawa wahejeje niyo gusa niyo nyishu nari nkeneye
jiwe naringira nsaba akantu kamwe ngenda mbise DJ Pro izi live ko mwasavye abantu benshi bazuza barazizamwo nukuri ko Imana turi inetranef mu Burundi inetranef abasani bararyamye abandi bari bisohokeye abandi bari mu tuntu twabo izi live zo ziraba kare bidufasha na twebwe n'abasani bamwe canke n'abapromoter bamwe twunguke ko please genda uraje umugore wawe genda we ni ukigira mariage genda wewe ni ukigira mariage genda nshuti ya bose ubake mon petit frère we genda twebwe turi popo Peti wende ujenge nariko sabira ko jira amaze kunguka ariko nungutse muri live ndi abantu bajyanye bahomvye peut-être sivyo nivyo nariko ndasaba sasa 50 euros ziko hapo yule yako ahubwo wakoze cyane kuba tujoininze wakoze antuka mu byo wavuze hari byo hatahuye urumva kandi iki kintu kandi ajya mu biganiro niho havamo umuntu ashobora gutade bwa bundi narakosheje bwa bundi kuba mu biganiro kuko hari abantu bajije abantu bataraganira nico mpora mvuga iminsi yose ifu jamejije umuntu mutaraganira mutaricarana urashobora kwaduka ngaho kanka umuntu bakubagize mbe ujya umwangiriki bikakunanira n'inyishu utanga inyishu ikakunanira muba mwarahuye wowe yarakubwiye nabi cyangwa muba mwarigeze kwicarana iki niki ngo kwacu usanga juste ngo jewe nta justification kuvuga ngo jewe ngo Jesse ndamukunda tout simplement ngo Jesse ndamukunda no haba hari impamvu udakunda uwo muntu uko uravuga ngo Jesse ndamukunda ngo je sais pas quoi no wewe kuri side wawe urashaka kubona yuko ujya muntu yishima pourtant uwundi yaramaze kwicarana nawe ashobora kuvuga ashobora kubwira le contraire ni nkuko iyo ugiye guresha umukobwa ntashobora kukwiha juste comme ça sibyo abanza gukuraba wamuramukije ukaca wido kubera yavuze ati okay ni protection yiwe umuntu mbe ninde ateza kwibaza ibibazo uninde aje kundamutsa pourquoi aje kundamutsa impamvu yiwe aje kundamutsa niki yiwe kugira tuganire niki ariko wowe ucubona kuri wowe ucubona yuko ati aragara yansuzuguye cyangwa kunuko urumva so ikintu kimwe nukuvuga yuko nukuri nituzore tujije umuntu uyo muntu utaricarana nawe cyangwa utarumva umugenzi we amaze kwicarana kuko haba hategezwa kuba evidence yabana Kevin n'umuntu mubi uko numva Kevin n'umuntu mubi kunuko kubera ko ari umuntu mubi yabana bro je taricaranye kunuko kandi ntibikubashije yuko wemera n'ivyo bya umuntu avuze apart yuko utaravyumva no mukana kiwawe rero kimwe twebwe turajijana twebwe nyene urumva nkuko nako ndavuga ati uyo mugore ategeza kupetete yari muri mood mbi afise jepa afise ibintu byo bimucanganyije mu mutwe mugabo niyashaka asubiremwo kuko ibintu byose wanditse ndo tunafanyaga yerere kwa cyo kitu kintu cyose uba wanditse cyangwa wavuze na technology no munsi kiba gihari ishifi gusa yo kirondera ukakironka Jesse nigeze mvuga nabi nukuri jewe niyo navuze nabi iyo umuntu aje akambwira ko navuze nabi ndo umuntu sindo mu marayika jewe mu mutwe wanje numvise yuko navuze nabi ndashobora kupatia DM nakwambia bana vraiment sorry peut-être ni kwani kwa hivi na hivi nkafuma ije communication ahubwo ati vraiment sorry bro kama nilifanyaga hivi na hivi vraiment sorry kuko turafise ibintu byinshi twese mu mitwe ngaha turafise ibintu byinshi cyane kugira wibuka umuntu woba wara kuko twebwe tubibuka ibintu byiza tubibuka ikintu kibi ashobora kuba twarahuye peut-être ni kwani ko mwingine situation sinakubonye cyangwa iki kwacuvuga ati ujya muntu arishima cyangwa ujya muntu yarambwiye nabi
So ikintu kimwe kiri ngaha ushobora gushigikira kandi peu importe amasituwasiyo turimo, peu importe aho tuba duherereye, peu importe ibyo turimo, peu importe umuntu aba ariko aratiminga timu kanaka niki niki, icyo nsaba gusa nuko nk'abarundi haje ikintu toshobora gufasha umurundi wari wo wese ari mu ntumbero nziza, uko icyo kintu ko tubishigikira tutaravye kanaka cyangwa kanaka. Niyo mpamvu jewe vraiment jewe si j'étais poste nta guposta ku rubuga rw'iwanje, nuko mba mbona yuko tiweye malgré tout haukuwahi kufanya hivi na hivi na hivi. Hari abantu je mba nshaka kwifuza guposta ariko nkaraba abo bantu naho tuba duhuye nta na yambo nkuko twako turabivuga abafana iki abafana n'abantu nta na yambo. Ego tu n'es pas obligé si wote barundi ko basutwa turafise abantu bose, umuntu wese yarazinanye n'uwundi, urashaka kubwira umuntu ikintu wo kumva yuko nakimubwiye ngaho ujya muntu wakikuye nawe afise umugenzi wiwe, usanga muri bajya bagenzi biwe batanu ujya mugenzi wakibwiye uwundi mugenzi we yakibwiye kata kigushikira wewe. Twige kuvuga amajambo make nkaba ndonsaho akanya, nimba hari umuntu muri iyi groupe tuko turaganira ngaha noba naramuvuze nabi canke noba peut-être twese nko navuze taraba marayika, jewe vraiment azombabarire, sindi umwana mubi, ndi umwana mubi ambereye umwana mubi, ndi umwana mwiza ku muntu ambereye umwana mwiza. Twacha izo chuki tubishyire ku ruhande, turabe avenir. Avenir ni iki? Avenir naba bari inyuma yacu, naba bariko barakora je pas n'importe quoi kugira babandanye mu buzima, kugira uburundi bwacu buje kure. Rero jo umuntu wese azoza ariko arashigikira aho je ntoba naragejeje canke iki, sindaba ngo ni naka canke ni naka canke niki, ariko kubw'impamvu z'Uburundi canke iki avuga ati ni fierté yiwanje. Achangaruka haja nyene nk'aba PSK bari ngaha mwese ba KB ba Linda Baby bande ba DJ Mario bande bose muri ngaha. Nukuri twige gukunda ikintu co tuma twebwe twese tutaravye naka canke naka, co tuma twese tuba fieri y'ico kintu tuko turakorera canke ico kintu tuko turadefanda, tudashizemwo imigwi canke iki. Murakoze cyane. DJ Ben, karibu nawe. Fizo. Ego. Yeah, yani in short, unajua nikwambie kitu. Asante kaka. Burundi ingekuwa tu na watu wanaopenda mziki wao kama jinsi wewe unavyoupambania. Unajua kuna ile unapambania kitu na wewe ukiwemo, na wewe jikiemo. Na wewe jikiemo. Sasa wewe mwenyewe uliwekewa mpaka faktire kwa arena, mbona uko unajitoa? Au shangali. Mario, we ni DJ. Please, ulikuwa unafanya kazi nani Buja FM. Lakini una timu, ulikuwa na timu yako pale. Ndio. Uno? Timu gani? Mr. Sipo hapa kutaja jina la msanii. Okay. Lakini timu ulikuwa nayo Mario. Sasa kwa kifupi ni hivi, unaambiwa kuna ile kauli nasema nani
Yani hata Yesu kwao alikuwa kubariki. Unaona leo hii watu wanaongea, wananani, wanafanya, lakini wezi amini. Fizo, siku Mungu akikuhitaji ndo utaonaga sasa hata wale waliokuwa na kuona wanini ndo watakuwa kwanza kuumia. Fizo alikuwa anapigania mziki wa Burundi. Fizo alikuwa anapigania Indundi. Haya, alivyokuwa anapigania, ulimsapoti, ulifanya nini? Jibu ni kwamba hakuwahi kusupport, hakuwahi kunini. Kwa hiyo cha msingi ni watu kupendana na kupenda vya nyumbani na kutoa support. Unaona? Yaani watu wenyewe mpende kile kitu cha nyumbani. Watu wenyewe mkipende. Unaona? Nimefika nilikuwa Vancouver. Nikonaga mtu ameandika gari yake ile plate number ile ameandika Buja Flavor. Nikaangalia sana. Unaona? Huyu yupo Canada, plate number yake kaandika Buja Flavor. Lakini Burundi hakuna mtu anaweza kaandika plate number yake ya gari andike tu hivyo, atakwambia reka kuona na maheri. Unaona? So ile ni njia mojawapo ya kusupport watu. Tupende vya nyumbani, mpende kila mtu apende tu cha nyumbani, tupeane support. Unapoona mwenzako yuko hivi, nenda nayo. Nikupe mfano, mimi wasanii ambao niko na namba zao wakitoaga nyimbo, hata Fizo, mimi Fizo hajawahi kunitumia nyimbo yake post, hajawahi kunitumia, lakini mimi naweza nachukuaga ka link YouTube, nitaweka hata kwenye status yangu shwaba, naweka hapo, basi wengine kuangalia wataangalizia hapo nini. Sio yeye tu, wasanii wote ambao nakuwa naenda nachukua naweka status, nachukua naweka huko, nachukua naweka huko. Kwa hiyo nile just tu tuendelee kupeana support, tupende vya nyumbani na tuheshimu tu mziki wa nyumbani. Alafu Mario, na wewe tunaambiwa wale wa presenter wengine wale wenye presida, papa presida. Piske tuwatuchangiramo ni Kirundi. Papa presida, unataka kutoka mgrupe? Niwaheza kuvuga ndashaka kubaza Fizo utubaza. Gusa ducangiramo ni Kirundi. Jena ejeje ni ibyo nyene, ariko DJ Mario presida utegezwa vraiment amagroup urayafise ndabizi y'aba presenter bo mu Burundi. Ubabwire rero yuko dukeneye umuziki ndundi. Okay. Kubera ubu ndabizi limikashi ntabwo uyikoresha. Turasabye Kirundi. Okay.